pimwe obiani na jumo. For 27th September, Jumedie no time no asasaka cry into Bomodiana Eshanenso. Time no a 12:3 na yapon na a spiritual bath and so na yunim say a boss spiritual bath so na wunim say wo ba na wo kra obuta a wo dey bam. 27th September yi a memene da Saturday. Frobi no so frobi mumra na ye cleanse ye ho. Na debia me kase ni ogo so ne mre ya yen ya ho me. Ahobambo so wo hoyi eye spiritual bafi eye numna ne hahamba eni sroko jin ena warrior prophet ekeka bomodi amaye esanse minim se enikan mu no wo down ho so na mum sunsun so enu nti na Abraham Nyankopon de ahaban mu nimde adom the warrior prophet na eye century ni asori no ekoso ewo warrior city eye God of Abraham prayer ministry wo teacher mante wo bana wa wo kraka enye yira kwan obo warrior city ewo Google map so a edo beba won yira ho anasa wo fa car eko Accra to Kumasi kwan so a wo se wo besi wo teacher mante wo sia bisasa wo kwa na nankoso hina so ye ho e na God of Abraham prayer ministry ye warrior city no ewo wo passen bisa na ntwemu bi so abomodia na frɛ 0248823412 anase 0553733808 Orofo yen na ye share 27th ebe kai sa wo ba de wunia ene wo buta Orofo Christ na sunju enka na me be kwama wo